joriemb tuk-tuk kod bodaboda e kaunti ma Mombasa ywak ne tend kaunti no mondo mi ochungnegi kuonde moyiedhi ma ginyalo tene tuk-tuk kod apiko ma gikoni medore malich mokalo e boma. Kane giloso Mombasa nyasi ma sidayanga chendo mageto siro giyudo apiko kod tuk-tuk e yor hola, gikoni en ayanga ni apeyni mani chuny boma medo bedo matindo kaluwore gi medruok mag nyamburko. E romo obila ne ojiwo joriembo mondo obed kaluwo chike moketnegi mag apaya mar gawo masiche to chutho ma ikelo gi apiko kod tuk-tuk maringo e chuny boma ma Mombasa. Cabinet ya county yetu ya Mombasa under the governor wa Nasir wafanye bidii tulete hiki kitu into control, because by the moment itaenda out of our hands itakuwa hata tukutuwe na pakio katikati ya barabara. It's a very innovative program that we've started ambayo kusudi lake ni kuinua jamii, kuinua bodaboda, kuinua watu wa tuk-tuk ambao ni watu wetu, ndio jirani zetu, ndio ndugu zetu, baba zetu pia, na hata siku hizi pia wanawake wamejaa huko ndani, so tuko hapo sote. Vile tulianza ilikuwa mikopo ndogo za wanawake haswa, na over the past 2 years tumesikia feedback ya communities where we serve, na ndio kwa maana tumetengeneza hii mradi ya asset finance, especially with the tuk-tuks and bodabodas. Tushirikiane kwa kufuata sheria. Fuata sheria ya traffic. Hakikisha kwamba kama wewe ni mtu ya bodaboda unakuwa na ile vitu zote zinahitajika. Unasimama hata kwa mataa. Wewe ni kama gari tu, usimame kwa mataa, uwe na reflector jacket, uwe na